وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Alhamdulillah mga palangkungan sing kami nga pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala ang kamu masing-masing timutundan kamu ang iranan ini sarta naneng ko salam kasilas kami kanyo katan mga katupay mangkuran sarta pangindua ka Tuhan na bulalamin murah-murah na kita niyo halang pamalyara sa Allah subhanahu wa ta'ala uno na binaybayadi kaunan sing kita niyo. Agayon mga kay mangkod din ako magbalugay karena diyan ang kustara sa mga kusing kita mapud kamo nang tabiat man maon problema man yung TOC station. Insyaallah ta'ala itong paltay kapatot na urong mulya urong kalasahan amoy hindi pagbawati laol magpasampay sinamanat ting Allah subhanahu wa ta'ala sarta magpatungtong kato nyo katan paliharan pag-aaraman amoy daran na mulan sang kato asupayang kita niyo asal-asal patilo sa mag-ibadat magsusong na tilo sa bi'idillah subhanahu wa ta'ala magkukong ko yung itugban kapatot na urong mulya way narwai ikada Sheikh Nur Amin Bandahala falyatafaddal fadilatuhu majuran mashkura. Magsukol kapag suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyil huda wa imamil wara. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna magsarang syukur kita ni Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula inyari kita ni bihaon harum ini tumainghog pangadjian kumawa muso sin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Quran iban sin panghindo sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sunnah labay deng hapamaham sin mga sila mapaham sin mga sila panday pandikal amuna in mga sahaba ridwanullahi alaihim wa ardahum na jarinia mga parlanggungan sing kami ha agama Islam mga jamaa miyulya kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala in maudu sing kita ni harum ini hatungod sin bang mayta si maplag in panghindo atau akan in ilmu bukun marayaw nakiingatan sing kita niyo wayroon pagduwarwa habihayin na naman in panghindo atau kanya rin naman si masaplag kato in pamaham bukun maamo bukun marayo na mataod kasabab-sababan na bangkil kaya bayta si mga sila mapaham pag-arama mga kaulamaan sing kita niyo sa naimpanagnaan kita nila bang mayta si maplag imuntayaw in panghindo bukun marayaw in panagnaan lawn nila sukutu kathirin minal ulama'i anil haq taud na lawn na singkaruhong sin mga kaulamaan haparihalan pagpasampay sing kasabunnalan matampal kato niyo mga katawtay manghuran mga jama'an yulya kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala
insubay pahamun sin kitaniyo, in pag-arama nato hitaytay sin kitaniyo, in pag-arama nato hakasabunnalan. Sana pagkatimaod induhong sin kaulamaan sin kitaniyo, hapag pasampayan sin kasabunnalan, din hasababyan si maplag paupat pidyo alam, in panghindo sim mga sila bukon maam. Sambil ding hasababan ini, nahinang sabab in pangarati sim mga sila amu in naawam, hapang hindo yaon in pangarati sim mga sila awam, in yaon marayaw sabab sin duhong sim mga sila kaulamaan, kamatauran amu in kita sim mga kaulamaan nato, nahinang sabab si maplag limabbaw in kakahinang atawakan in pamahambukon maraya. Nanahinang da isab-sabab in biya sin karuhong sim mga sila kaulamaan hakasabunnalan, sabab aun din kanila mabuka na sila, bang sila mamung sing kasabunnalan, nakailo malawain rijiki nila maniyo tiyo yaun kanila. Ay bima'na malawain dunya, dunya amu in wayruun dasari kapuspa iddahan niya. Dunya bang ini mahinang sabab hari mo ikapamung kasabunnalan, amu na ini in wayruun kapuspa iddahan niya. Amu in labi in dayaw sinyat tuha adlaw akhirah, long sintuhan Rabbul Izzati wal Jalal, wa ma indallahi khairun wa abqa. Inyat tulong niya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in sulga labi siya long niya marayaw iban sin amu in labi in kataptap niya dain sin dunya, amu in nahinang sabab wayruunna nakapamung sin kasabunnalan, nahinang sabab in dunya, amu in dunya tuan, dunya inilan niya punda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dunya amu in long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Unulongin amu imbang dia katu in kabuhianan din diha dunya bot malingkan kaiinginan maniyu tiyu sadya amu in iya pasim manusia, amu in lawaun da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sintuhan na to jalla fi ula, kullu man alayha fan, in katan singki kita mo, in sasakatan mo, in pamaybayan mo, in kaasawahan mo, in katanin nilan niya pundasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun lawn ni Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, law sawatid dunya janaha ba'udatin lam yasqi minha ar-rabbu dhal kufrani, lakinnaha wallahi ahqaru indahu min dhal janahil qasir at-tayrani. Amu inlong sin imam yaun, bang sadjalong niya simibu in dunya ini biya sim pik hilam, tantulong sin imam di pa inumun sin Tuhan na to Rabbul Alamin, in mga sila manusia nagmamasalud kaniya. Sa nalong niya wallahi in dunya ini long niya, in inilong niya labi in biya gaan niya in baba niya deng sinamu in pik hilam yato. Wallahul musta'an wa alayhi tukalan. Amuna ini innahinang sabab ia pasim manusia, amuna ini innahinang sabab wayruun na nakapamung sin kasabunnalan, sabab simmayta in kahanggawan niya bang semamung bugtuun in dunya ini. Ihun kanya sim mga tao amu in imaangan-angan kaniya,
amuin imaatud kaniya impangarati simbissara niya yaun, hati niya way kaduhong niya yaun, hati niya ingkaruhong niya yaun biya sin upama kun nagmunakun na pakaatap sin amuin kabayaan singgin hawabaran sin taon naghinang bukon marayaw. Damikian amunain pag-agad sin manusia hawa napso niya. Di na makapamong sin kasabunalan sabab iya agad in hawa napso. Iya agad bang unuin kabayaan singgin hawabaran. Nalong sin Tuhan Rabbul Izzati wal Jalal, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Uno kalong niya kita mo yung mga sila manusia. Amuin biya sin upama kun hihinang nila na Tuhanin hawa nafsu nila. Bang unuin umatap pahawa nafsu amun yat tutuanin agarun. Bang unuin kabayaan sin hawa nafsu amun yat tu in agarun mayta sabab biya sin upama kun inyaun Tuhan nila na. Bang unuin da akun kanila sin hawa nafsu nila agarun nila. Palabihun nila paring sin kabayaan sin agama. Siyupatan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa adallahu Allahu ala ilm salta bang biya kato liyawong na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sila makabatok pa ilmu, di na sila makabatok pa kasabunalan, di nila nahikapamunging kasabunalan sabab sin pag-agad nila sin hawa nafsu nila. Long sintuhan Rabbul Izzati wal Jalal, wa man adallu mimman ittaba'a hawa. Wayruun na long niring ha mga manusia, wayruun na ring ha mga manusia amuin nalalawng in iagad nila in hawa nafsu nila bi ghairi hudam min Allah. Amuin wayruun hidayat, wayruun amuin liyawag nila in kasawahan, wayruun hidayat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala iagad nila sadyain hawa nafsu nila. Nadamikyan hasabab sindi na magpakapamungin kaulama anda isab sin kasabunalan biya na sinji majatu yari biha unkatu. Amuin kabuga na singkaibanan isab mamong singkasabunalan sabab arakala long niyabang kita mamong singkasabunalan gura-guraun kita sim mga sila isab di majaga pa mga kaguruhan magpamong singkasabunalan. Muna in Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hambuok siya ring ha mga manusia siyang lit simbang sa Quraysh, liyabbu simbang sa Quraysh, sarta iyan siya al-amin hati niya kapangandulan sa nahawak tuin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tiulahak niya in kasabunalan, silawak niya in kasabunalan, giura-gura da siya, liyari-lari da siya, biyaba-baba da siya, sim mga Quraysh bangsa niya, amuin imaatud kaniya sing karayaw ni hawak tuwayruun pa siya na nawag tawag sing kasabunalan. Hawak to siya na nawag tawag sing kasabunalan. Long sim mga Quraysh kaniya iyan da siya majnun dupang, iyan pa siya sahir, hati niya maghihinang-hinang, mataud amuin bisara nila pa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, iyan da isab in Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kadhab, hati niya putingan. Hawak tuman na nawag tawag in Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amuin agi sin Allah subhanahu wa ta'ala long sim mga Quraysh na nawag tawag in Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pagkatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sim pagkabaktalan singkatan katuhan-tuhanan hababaw sing gumiini long sim mga Quraysh
aja'ala al-alihata ilaha wahida, uy bang biya kato hinangunlong niya sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam in katuhan-tuhanan ta ini hambuupon ni hambuk Tuhan niya yaun ang pasila imyan inna hadha sabunnal tuning yan long niya la syai'un ujab bang biya kato sabunnal tuudlong niya impakaradyaan amu impiasampay sinnabiyan amu na Muhammad alaihi afdalus salati wa atammu taslim impiasampay niya yan long niya labi imbiya kaajaiban sabab wayroon kitalong niya diya tungan simbiya mga bihan amuin panghindo amuin diya rasim Muhammad alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Nadamikyan mga jama'a miyulya kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Inday na mga kita day sab sim mga kaulamaan sing kita niyo amunain aqwalu ba'dil munharifin hujjatun qati'atun fi nadharin nas. Amuin mga bisara malimu sim mga sila manusia bisara malimu misaning kaaunan sin asal kikita muna itum sa nabang sila inituan magbisara mahinang puti sambiling kaaunan mo pagin hawawaran mo magduwarua bang uno ba ayaw ito matawa kang puti bihay ni limu simbisara nila na inhakatu bihaun wallahul musta'an wa alayhi at-tukalan yari kita niyo bihaun hamasa bang kita niyo makakita ataw akan makarungog biya sin mga manusia ini maajaib kita niyo aun paringkato magpakapamung nalong niya amo na sayanin ilmu mattan aun paringkato magpakapamung amo na sanlong niya insubay upihan biya na sim mga bihaon jimatukato niyo amuin mga manusia mamisarahan hawayroon panghati habag agama Islam amuin mangduyabdaban hawayroon pangirab agama Islam in agama ini tuan long si Muhammad ibn Sirin hamuqaddima kaya bayta imam Muslim inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum sabunnal tuudlong niya in amuin agama ini atau inna hadal ilm in ilmu ini amunayanin agama mo bang uduin kihatihan mo amunayanin mahinang sabab mahinang mo agama ay bima'na amunayan in kabawbukan mo nafanzuru upiksa amarayaw lilinga marayaw hati hamarayaw bang isyu impianuntutan mo yan ilmu nabihaun hasaman na to inibihaun mamisarahan na in wayroon panghati iban kapag iyan inilong nin ilmu mattan wallahul musta'an subay kita bukun mag-us-us subay kita bukun magtuy tumulahat imyan amo na yanin ilmu amo sa ini in hika problema sing kita bang aun kakitaan sing kita amo inlong tabi mga kagalib-galiban magtuy kita kumahagad biya na sinagi sin al-imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala long sin al-imam al-Shafi'i long niya idha ra'ayta rajulan bang kaulong na makakita hambuok usog yamshi alal ma magpanaw hababaw sin tubig aw yatiru fil hawa
atau akan maglupad. Fala taghtaranna bih. Ayaw ko long niya magtuy-tuy kumahagad kaniya. Ayaw ko magtuy-tuy magbilib kaniya. Imam Syafi'i rahimahullah nakabaita pila zaman tahun 5 bayna na wafatin Imam Syafi'i. Nabihaon ka to bang aun long niya manusya makabaita sing kamatay niya. Magbilib pa kita ha tureng simpang Hindu sing Qur'ani ba si Sunnah. Magbilib pa kita ha tureng sinamin panawag-tawag sim mga sila kaulamaan kari kamu papanghati sinal Qur'ani man si Sunnah iban sim pamaham sim mga salaful ummah. Labi pa yung bilib tahat to nalong sinimamo Syafi'i ayaw kolong na magbilib misan makakita pa kausog niya manaw hababaw sindakat hababaw sin tubig hababaw sin amuin sapa ayaw ko magbilib. Iban sin usuglong na limulupad. Ayaw ko magbiliban. Sa hinggalong sin Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala hatta ta'rida amrahu. Sa hinggalong niya amu intimbangun mo, upiksaun mo, kitaun mo, lilingun mo. In pakaradyaan hinang niya yan. Uno ka in pakaradyaan yan. Hatta ta'rida amrahu alal kitabi was sunnah. Uno ka in pakaradyaan yan. Miya magad kasya ha panghindo sin Quran. Miya magad kasya ha panghindo sin sunnah sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naasubuhon na to yung ginhawabaran na to. Aun baha kiyabayta haka kitab-kitaban. Sibu da kasira sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Atawakan kiyabayta sin Quran in Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hawak to siya nagsambahayang limu pa din Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. In jawab wayruun. In jawab wayruun. Sa aun mga manusia, baitaan nila kita kumahagad pa kita kanila. Biya sinupama kun, in baita sin Qur'an iban si Sunnah iban sin pamaham sin mga salaful ummah, hibutang tapatay Quran tapaunahun ta impamaham nila ini. Hangkan dalong sin Abdullah ibnu Abbasin radiyallahu anhuma yushiku masuuk na long ni aun-aun na yushiku an tanzila alaykum hijaratun minas sama. Agun-agun na long sin Abdullah ibnu Abbas masuuk na long niya panaugun kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in iqab niya dahing hababaw sin langit. Mayta sabab long sin Abdullah ibnu Abbas aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar qala Umar. Mamunga ko long sin Abdullah ibnu Abbas qala Rasulullah long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya bihaini inipamong niyo long sin Abu Bakar long sin Umar. Najimatu yan di ka to. Jimatu yan di hazamanta. Pamungan mo sin pamaham sin Quran, pamungan mo sin pamaham sin Sunnah, pamungan mo sin pamaham sin mga salaful ummah, inhibayta kay mo nari kami long niya tuwan tumayma sabab simmayta sabab long niya tutus na long niya tuwan ini na inkabin kamu sim mga sila nakauna yakto nagkalimun lawa na pila generation na long niya pila amuin tao na long na lima bay inna mo buga pang Hindu ini impangasubo kato niyo kataan mga jama'a myulya kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala uno mamaugbog kau roon misanin iiyan kau biyatal na bayan sin Quran biyatal na bayan sin Sunnah biyatal na bayan sin pamaham sin mga sila salaful ummah masi naman kita yaun na pamaugbog yaun hasya in mga ini subay di natubog bukan sabab sin mayta bang dimugtol na
hapamando sin Al-Quran was Sunnah wa fahmi salafil ummah subay di nato inibogbugan wallahul musta'an wa alayhi at-tukalan. Naon mga manusia, palingkaton nila kay mo imbisara, misaning kiyaw nandi naabutan sin akal mo bang sila makabisara limingkat da. Hangkandain Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nagbayta, inna minal bayani la sihra, an Ibni Umar marfu'a, aun long nga ring ha mga kabdangan bang kau makarungog kaniya biya siya sin upama kun hinang-hinang, biya kau hinang-hinangun, biya upama kun ingin hawabaran mo yaun misan di mabaya sabang kau makarungog simbis sara ini makamunakon kau hawayroon pagmumunakonan, makaiyan kau nalong muhuon amuin pag iyanun biya sin upama kuning kabtangan nila ini sihir, ilingkat sin amuin kabtangan nila kabatilan sa nahapangatod sin ikaw inyaun marayaw sabab sin limo sin bisara nila. Hangkan nalong sin syair, fi zukhrufil qawli tazyinun li batilihi wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri, taqulu hadha mujazun nahli tamdahuhu in syi'ta qulta dha qai'iz zanabiri. Imlimuk long niya inlingkat pangari-ngari simbisara nila, amunayan long niya inamuin ari-ari isab sing kabatilan nila. Naampaing kasabunnalan long niya, ampaing kasabunnalan kad ya'tarihi su'u ta'biri, suno ni mga tao may amuin tao mamaya hipamungin kasabunnalan di sila makapamung sabab sindi akon sila maingat kumabdang, bukon sila ahlu al-fasaha wa ahlul balagha amuin maingat mag-ari-ari simbisara. Nampay mga tao mayat mag-ari-ari simbisara, misan palong niya inkiaunan intunub yaun tunub kabulig maiyan nila ra intunub yan ay misampay kiaunan tunub kabulig maiyan nila ra inyan long niya tunub pusukan dahil nga sabab yan sin lingkat iban sin limo sin kabtangan sin mga manusya ini amuin paglamuron ing kasabunnalan iban sing kabatilan, papaglamuron ing kasabunnalan iban sing kabatilan, iban hitapok nila ing kasabunnalan. Amuin hawakto in Allah subhanahu wa ta'ala long niya fi dhikril hakim, long niya wala talbisul haqqa bil batil, ayaw nyulong na paglamuran in kasabunnalan iban sing kabatilan sabab silingkat silimu simbisara niyo, wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun, sarta ayaw nyulong na bang biakato libuni in kasabunnalan misampaing kiaunan kaya iingatan nyo ini, misampaing kiaunan hati niya aun paham niyo sininya aun kangian sana sabab sinlingkat simbisara niyo katabunan tuan ing kasabunnalan di kaingatan si mga sila awam ing kasabunnalan. Na rin ha mga kita da isab si mga kaulama ang singkitan niyo dahil ha mga kita sing kaulama ang singkitan niyo bang mayta si maplag in panghindo bukon marayaw biya nalong niya sin tabannil hukami lil batil, amo in mga sila nakura in mga sila nakura tumabang sila pakakahinang bukon marayaw ma anzalallahu biha min sultan, biya na sinjimatu kan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala
Kaya iingatan na to bang uno, in amu in panisting iban sin bang uno in kaya na naman niya. Hawak to sin Khalifa al-Ma'mun, amu in papamungun siya, long niya pamung bakaw ya imam, sin amu in Quran makhlukun. Na hawak to yatto Imam Ahmad ibn Hanbal, iban sin iban niya, Muhammad ibn Nuh al-Jundaysaburi. Wala sila namung sin in Quran makhluk. Sambil naglatun-latun na sadya, in amu in hawak tu yattu naglatun-latunin kana Quran. Dahil naman kan al-Ma'mun, pag-ubus kan al-Mu'tasim, pag-ubus al-Wathiq, wayruun namung Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sining Quran makhluk. Tiyahanan sin Imam Ahmad, misan bihatuin nakura, tiyahanan sin Imam Ahmad, long sim mga sila magsusuy-suy al-muarrikhun, bang sadjalong ni Imam Ahmad. Namung long nabat in Quran makhluk, sambil paadlaw ini, bihatuin pangahakad sim mga sila ahlus sunnah wal jamaah. Na ang pamatampal kato, long sin al-Imam Sijistani fi haiyatihi, long sin Imam, wala taqulil Qur'anu khalqan qira'atan fa inna kalam Allahi bil lafzi yudahu. Ayaw kita mamung in Quran makhluk, in Quran makhluk biya sim pangahakad sim amu in hawak tuyal Ma'mun sim mga al-Mu'tazila, pangahakad nila in Quran makhluk. Kapag na Quran hawak tuyatto ibishir al-Mirrisi akhzahullah, sambil nahi ng sabab kitaun na to impanindog sin Imam Ahmad. Hawak to bisita siya sinamaun niya, amu inyaun na kailu in Imam Ahmad binasa liulubak kiya kakal. Hawak tuman siya bisita siya sinamaun niya, laong kanya sinamaun niya, ukolong niya Imam, laqad ajaba ashabuk, simambong nalong niya yung mga panaiban mo, di na makatahan, dumadlaw binasahun sinamu in nakura, dungdungan na to in aki sinal Imam Ahmad, dungdungan na to in panindog sin Imam inibang biyadi ninugot niya, long sinal Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa ardahu, long sin Imam Ahmad law bang sadjalong niya ajabal ulama, sumambong nalong niya yung mga ulama taqiyatan, amuin bisan sila ri mabaya, sumambong na sila, magad na sila, magmunakon na sila, pakabayaan sin sultan yaon sin khalifa, wal jahilu yajhal, sartalong niya yung mga sila awam, jahil, naampa na sila maawam. Famata yatabayyanu al-haq. Kunulong sin Imam Ahmad, tumampalong niya yung kasabunnalan. Kuno tumampaling kasabunnalan, bang in kiaunan mo, magad-magad na sadyakaw, bang in kiaunan mo, bang uno insog, biyak kaulusay, bang harap pa baka tumarap ko matto, bang harap pa satan umarap ko matto, na tuan tumtuma, wayroon panindog mo, na mahinang yan sabab, dahil mga kasabab-sababan, amuin, namutapal simaplag na impang hindu bukun marayaw. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala al-isma, wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana likulli khairin wa rida, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Patubtubon na to dito in amuin pangadjian sing kita nyo haruman ini, ibang pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala,
inbang man pataptapon niya kitanyo apang hindok marayaw iban simpang hati marayaw iban sinhaaga ma Islam hatta nalqahu sambili pagbak na tuin Tuhan Rahman. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ma jazallahu bihi abda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.